Gospodine Heinz, kakva iskustva ste vi imali sa klakama i sa zviždanjem? Wouldn't a dead silence be much more devastating? Nekada je tišina isto tako grozna kao i kad vas izvižde. Jednom sam pevao sa jednim italijanskim tenorom u Don Carlosu i on je bio izviždan. Kada je došao iza scene, besno mi je prišao i rekao: poludeo sam, platio sam 10 ljudi da mi zviždi, a zviždalo ih je 5. I paid 10 people to boo and I only heard 5. I personally, when I first came to the Met, nobody ever booed. I remember when Chloe Elmo had her disastrous performance of Santuzza, which she never should have sung. Jednom je tako Chloe Elmo doživjela debakl pevajući Santucu. U glavnoj ariji nije mogla da otpeva visine i kriknula je kao ranjena zver i kada je završila čuo se samo jedan par ruku. Onda su ljudi lagano počeli da ustaju sa sedišta i otvaraju vrata i izlaze iz dvorane, ali se nije čulo negodovanje, niti ikakvi povici, sem mrmljanja. Bilo je i slučajeva da se, naročito kada su tenor i sopran u pitanju, plaćaju klake koje bi izviždale onom drugom pevaču. To je italijanski običaj, zar ne? Kada sam ja bio u Palermu, rekli su mi u upravi koliko treba da platim klaki za ariju, a koliko za pozive pred zavesu. Oni su kao platili za veliku ariju, a vi treba da platite za poziv pred zavesu. Onda se dešavalo, pošto niko ne bi pevao ništa posebno, da niko u publici nije posebno oduševljeno klicao, dok su se sa balkona prolamali aplauze jer je tamo sedela klaka. Uprava se jednom posvađala sa klakom i ubeđivala: nemojte da plaćate klake. I šta je bilo? Čitava predstava je prošla, a nije se čuo ni najmanji aplauz do pada zavese. Sećam se Jusija Bjerlinga koji je jednom pevao sa mnom i nakon svoje arije Fausta dobio oduševljen aplauz publike. Onda se okrenuo ka meni i rekao: jesi video? Bez jednog penija za klaku. And you see, not one penny of clack. And there is a value. Klaka ima smisla donekle, kada treba da uveća vaš uspeh klicanjem i dovikivanjem, a naročito kada publika, a to je čest slučaj, ne zna koji je trenutak da počne aplauz i potrebno je par ruku da je povuče. To je vrlo često. Bilo je i obrnutih slučajeva, kada ste plaćali klaku da ne biste bili izviždani. Oni su računali da će pevači tako razmišljati da je bolje da ih plate nego da budu izviždani. Franco? No, Epen dice that if a people is sick, the buno is good. Kada su pevači bolesni, nije pristojno zviždati, a drugo je kad loše pevaju, a zdravi su. Ima tu još nešto. Najčešće umetnici se trude da produže svoju karijeru što više mogu, da je nastavljaju u nedogled. Činjenica da jednom moraju prestati i veliki umetnici onda izazivaju sažaljenje. Veliki umetnici ne bi trebalo to da rade. Big artists cannot do this. Big artists must be... Be careful, Franco, because since I'm 68, I've done 10 years of that process. Okay, no. You was another problem. You was sick in that epoch. It was different. But the people say when they won't go on, the career on, never won't stop. And this It gets pretty painful sometimes. Exactly. Mario Del Monaco u svojoj biografskoj knjizi Moj život i moji uspesi tvrdi da je u početku bio izviždan jer je bio suviše različit od Benjamina Giglia. L'influenza di Gigli nei primi anni di carriera Del Monaco sicuramente è stata molto forte. Uticaj Giglija na početak Del Monacove karijere je bio veoma veliki. Glas Gigljev u tom periodu kada se prvi put pojavio Del Monaco, dakle početkom 40-ih, Gigli je bio dominantan. Njegov glas je bio lep iz mnogih razloga. Bio je lep i u forte tonovima kao i u mezza voce ili u falsetu. 40. godina je njegov forte bio mnogo snažniji, njegov glas mnogo teži nego kada je počeo. Ali tu jačinu pratio je i jedan veliki prošireni falset, koji je bio njegova specijalnost. Njegov falset je bio blizak glasu Slavuja. To nije bilo moje mišljenje, nego mišljenje čitave italijanske kritike. I dan danas on se smatra jednim od najznačajnijih umetnika. Per Del Monaco è stato difficile perché le opere che Del Monaco cantava, che Del Monaco ha subito cantato opere piuttosto forti, scusa. Kada se probio u trenutku kada je postojao jedan Gigli, Mario Del Monaco je bilo veoma teško. Problem je bio što je Del Monaco odmah počeo da peva velike uloge u Madame Butterfly i Boemima, koje su bile glavne uloge Giglija. Čak i tada kao starijeg, ali u izuzetno dobroj formi. Jasno se videlo da su njegovi tonovi bili daleko više dramski, što je Gigliju falilo. Ta žestina u vokalima. U to doba nisu podržali Del Monaca jer su očekivali da on njima ponudi nešto novo. Razlika je u tome da ga Del Monaco nije prevazišao, nego zauzeo svoje mesto, naročito sa snažnim tonovima i veoma dugim visinama.
Uz to, sa veličanstvenom dikcijom i ekspresivnim frazama. Iako je Gigli i tada bio u vrhunskoj formi, morao je da ustupi mesto novim manirima. Ricapitolando, Gigli era in auge, era forte, ma ha dovuto cedere con l'avvento di Del Monaco, perché Del Monaco ha portato forse un altro genere di canto. Del Monaco je bilo vrlo teško da se probije na početku jer je publika naviknuta na Giglija smatrala da Del Monaco peva neukusno. Beh, sì, lo sto dicendo. Da, sa Del Monacom je počeo nov stil pevanja. Svet se promenio. Gospodin Heinz? I sang with Del Monaco when he did his first Aidas at the Met. And when he first opened his mouth in rehearsal, everybody was just astonished. I've never heard such a gigantic, brilliant sound in my life, any place, any time up to that moment. Sjećam se kada sam pevao sa Del Monacom prilikom njegove prve Aide na Metropolitenu. Na probi zapravo kada je on prvi put otvorio usta, svi prisutni su bili zapanjeni. Nikad u životu nisam čuo tako snažan, blistav zvuk do tog trenutka. Bilo je spektakularno. Ali kada je pevao romansu Radamesa, Celeste Aida, to je bilo onako... Celeste Aida, Kurt Baum, koju je pevao sa desetinom svoga glasa, u centralnoj lagi blago nazalan sa punim visinama, davao je čas pevanja sa tom arijom, jer njegov ogroman glas je bio grub, kao i svi veliki glasovi. Pokrivao bi. Ali kad dođete do trećeg čina, zaboravite na prvi čin i shvatite da je to veličanstveno pevanje, veličanstvenog glasa. U Celeste Aida svi veliki glasovi imaju problema. Slažete li se sa tim? Now, you might not agree with this. No, I'm agree. Slažem se. Celeste Aida je arija koja mnogo plaši tenore, jer je na samom početku opere, pevate je sami pred publikom, kasnije se glas otvori i lakše je pevati, naravno. And after little by little the voice warm up, is more easy to sing.